Talofa lava dep tase le nei, o lea o whaasoina atu le video le nei, moso se tasi lava o iai lona maota ma le lona lawa, ia le masini le nei o le K8. E leo mauti noa pe whape i o na siaki lau fiota, o lea lao le a whamatala atu le video le nei It's time to replace the filter. Ia, pe ona e whaalongo atu le warning le na. O le taimi lava e mana o mia ai, ia le replace o lau filter. Ia o wasaulo I lunga, ia le warning le na, ma watatauloa. Ona replace ia lau filter, ina ia se lau pasene le vai o lo e whaongaina. Ai, a whape e te leo, it's very important e te tau lava ona e sau spare filter I le whale. Saulo le warning I le masini wa tau ona sui le filter. Ona sui loa lea. Ai a whapete le o mauti noa o e fia loa po le ale tūlanga I lau filter ina ia e tā pena iai mo se spare filter. Tanga e mai le screen, kiliki le setting, ona e tanga e loa lea I le filter check le I lona lua mai pito I lalo, so click on filter check. O I la, e te iloa I le tūlanga wa iai lau filter. So I le filter lea, e lua lava me te tau ona tumu. It's either o le quantity, especially mo I lato wolo o shea, ma whaaso atu le vai le to te lu tangata, or the time, mo I lato wolo ngala vai ue ia la ue filter e te leo shea ina. So a whapea o le time e last ai le filter lea e se fulu lua masina. A laila I titi lava lau whaongana o e malo ai ngalona wingo le mua tumu ia le total time. Mua tumu la le total time ngai lo le total quantity lona winga. Ua uma le taimi whaatulanga ina tau e ona o ngā le filter o watatau ona sui lau filter. Ai mo I lato wolo o malo silfa asoa ina le vai, especially I lato wolo o whaasoa le vai ma rana lato pisinisi. E mua lava tumu le quantity. Po le au whai o le vai o mawhai o na vai mawhai o na whaongaina. So I tumu loa lai lua ia o na sau loa leo le warning. Ai atu la o le whatu a lua poloka tolu lona winga. Ona e okay lava lau filter. Ai atu loa wala talata I lunga I le poloka lona whama le lima. Wa tau ona iesi fofuanga. Wa tau ona sui lau filter. Sau loa le warning. Ia ona I loa lea. Wa tau ona sui lau filter. Le filter la le nei, le la show watu pe whape I ona sui le tato filter. So, first of all, filter ni au mai le company. Awana ngalo e mwhaifoi ona e whapipi. It comes with a sticker. So, pai ona e whapipi le sticker le tonu o le tino o lau filter. Tusi le aso le na whaonga e na ai. Like this. Ina ia e loa ai. Po le ale umi talo o na whaonga lau filter le ia. So I'll put a date there later on. Sala lau filter. Tanga I aso. Ai le kile I. Okay. Pull it out. Alu ese le filter. Make sure e alu ese uma mai tua ia filter ia pau ia lua. Awane I a whai e ngalo ia oio na ese mai ia rubbers ia I whafo ma le filter. O lona winga o le le mawhai o le ona toi install a filter. The new filter. E saufo I lava mai ia rubbers. E lua, so all you have to do. Your filter has been reset. Put it in. Yeah. Okay. Yeah, on a slide loa lea na I le right side. Yeah, na wa iai. Yeah, on to e tapuni loa lea. Filter check. Yeah, na lawa e tanga I mai. Le nawa o le brand new filter nawa tu I te tonu. Yeah, o le siaki la na o le filter. Nawa matu wa o empty uma so pea ma le valu masina whaonga ai pea whai e lai titi whaonga na oe malo waina. Ia po le
e te tangtanga I lava I le whai lava me e sau I again o steps here e kaunga o whanga settings filter check ia ona siake I lole I lo filter a wane I ngalo ia te oe always run the beauty water every morning every morning e tau lava ona run the beauty water e ki lingi ai e last ai foi I lau filter. So I'm going to turn on the tap 9.5 ina ia mawhai ona test ia le swawai. Kanken water 9.5. So I'll let it flow for a while or the filter full. Tanga ia nele. Na ia le swawai. Ia. Aqui mai la sina vai le I siake sa filter. Te whamata outline ta water ne ka vai le sa wai. Mai te tono le paipa. Okay, there we go. Look at that. Cloudy. Tangai mai le I swawai. Rona winga matua I le leilang vai I le ina 2 days ago na kilingi I clean ela masini. Look at that. So that's a pH tester. Tangai mai le mana ia le Velesio le vai, so you know that you are drinking the best quality Kangen water. Wai tusa lava pole ia yo lau masini. Ai ale lei ona maintain. Le lei ona kilini lau masini. Le lei ona leki ia lau beauty water every morning. Ia ma le suia fo I lau filter. Ia taimi e mana umia I le suina o le filter. Ia e le o atu atoa le quality o le siwa baile na e te whaungaina. Ia, manuia lava ia. That's all. God bless.